Izakhamizi zase-Freedom Park zizwakalise ukuphatheka kabi ngodaba lokuqhuma kwamapayipi okuthatha isikhathi eside ukuthi lixazululwe. Umphakathi uthi leli payipi laqhuma eminyakeni emithathu edlule kanti amagceke asethelwe ngamanzi kusukela lapho. Izakhamizi manje sezinxusa izinhlaka ezifanele kanye nababambe iqhaza ukuthi balibhekisise lolu daba. Bathi lokhu kuthinta ingqalasizinda izindlu zabo kanye nefenisha yabo. Bafuna usizo abahlali base-Freedom Park eSoweto. Amakhaya abo asephenduke ixhaphozi kulandela ukuqhuma kwepayipi lamanzi emgwaqeni. Labahlali bathi umfudlana ongemuva kwezindlu ugcwala kakhulu nokuholela ekutheni amanzi azingamandla emapayipini. Mona re le badudi ba Freedom Park mona strateng sa Leeuwenvico. Re na le bothata re tshwenywa ke metsi. So ke kgale re lla ka ona. So hana jwale re reporta re storm water ke se blokile. So metsi a tswela mo dijareteng. West part pleke re leng ho yona strata e kantle. E metsi kaofela pleke. So e sentse re letela ntse ba re batla re shifta or batla lokisa mo ha hona nik se etsalang. La se ba rometse motšhini mo re tlo lokisa mo motšhini o le wa re ona o tlo o ka se kgone ho sebetsa because go metsi mo fatshe and bona ba re ha bana budget enough for if motšhini o ka bloka mole. Labahlali banxuse iziphathimandla ukuba zingenelele kulolu daba njengoba sekuphele iminyaka emithathu izindlu zabo zintanta emanzini ekakhulukazi uma kunetha izimvula. Metsi a atswa ka lebota ke le ya wena le ntlo ke ya wena anytime indlu ka ne wela ga hata hodimo ya ga bola re bola nna le bana ba kaofela. When there's no money involved, they cannot attend it because what matters for them is what we'll get at the end of the day. It's not a big issue because this land, we've been living here for the past 22 years. This land was dry. If they can bring the excavator there to open up the stream behind the houses and open this storm water, will be okay. Dala safika kule ndawo ukuze kube njena nje kuyaqala kwayikontri ukuthi siphakame kaso asizwisisisi le ndaba okubhlungu kunako konke ke unyaka nonyaka makuvotwa siyavota kanti sivotelani masizohlala ezingulubeni ngisho nezingulube angeke uzibone zihleli kwindawo eziso sicela nje usizo kwabangasisiza. Ngenkathi abezindaba zesiteshi somphakathi Soweto TV behambele le ndawo kuvele ukuthi zingaphezulu kwesihlanu izindlu ezithintekile ngalenkinga kanti imizamo yokuxhumana nabakwaJoburg Water ayiphumelelanga ngalesikhathi. Ezindabeni zeSoweto TV ngikunokulunga Mthembu ngise Freedom Park.